أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran yari na isab kita niyo nga amuin pagpangadyan sin kita niyo umasil karayawan nga Allah subhanahu wa ta'ala amuin amuna ini hikarwa pagpangadjitan niyo parihalan sin amuin hadis kapatan di Imam Nawawi amuin syarah di Syekh Al-Utsaimin Syarahul Arba'in An-Nawawiyah launta hadis ikadua mga katautay manghuran an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. In hadis mga katautay manghuran amuin tungod sin maratibuddin amuin pag amuin tardiman sin tungod sin pag-agama tiyagnaan daing hababa sampai pakataasan amunalaw ta in Islam ikarwanya al-iman in sa taas-taas amuna in al-ihsan. Liyabay ha amin hadis dahin kan Umar radiyallahu ta'ala anhu aydan. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya in kami lawnnya naglilingkod-lingkod dito ka Rasul sallallahu alaihi wasallam hambog adlaw ittala'a alayna rajulun manjari aw na amin dimatung kita mongkamu dimatung mongkamu ambu usub syadidu bayadis siyab amin nakalanduk in amin puti sin panamung nakalanduk in puti sin panamung wairuun amin mga buhangin lumiun unu manunjuk kiranjah ni mga katautay manguran an-nadhafa amin paglano agama Islam syatrul iman ang tunga sin pag-iman pangadjian magtuy syadidu bayadis siyab manunjuki an-nadhafa malano
syadidu sawadi sya'ar. Amin nakalanduin itong sinbuhok. In maksudnya annahu syab. Hatinya inyaun bahung bata. Bahung bata mga katao tayo manghuran. La yura alaihi atharus safar. Wayruun kakitaan doon kanya amin bakas sin amin pagtulak-tulak. Sawab in amin tamungon niya puti, malano. In buhok niya itom. Wayruun amin mga kaya pikitan mga buhangin. Iban amin mga babunbun. Wayruun. Sawab in waktu yatto amin in magtutulak-tulak dito ha. Waktu yatto tanto na sadya amin aun dedun bakas yaw nakakyababun-bunan tamungon iban sin buhok amin hadir kyugdan sin amin mga buhangin. Ang penusugin ni wayruun mga katao tayo manghuran. Wala ya'rifuhu minna ahad. Sarta wayruun makaingat kanya. Den kamo ang sulagi siyo-siyo. Isa kakilahan. Fahuwa gharib. Insyam biya amin launtan stranger, di kakilahan mga katao tayo manghuran. Hatta jalas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga limingkod na siya matto inusuk ini pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limingkod mga katao tayo manghuran. Pag-uus walihada qala asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi. Pag-uus ampanya biutang siandig in amin tuhod niya patuhod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos yato wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ampanya biutang in amin pahadliman niya paamin hita niya. Sinamoy usugya hita niya mga tao tayo manghuran. Inyat to imaksudan dito at mga katao tayo manghuran, hada min shiddatil ihtiram. Hati niya, inyat to day niya mga amin pag-ihtiram to, panglagbog niya. Pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipangadyan din dihay mga katao tayo manghuran, amin apabila in mangadji, magmuamala siya, guru niya, atawa maghihindo sin ilmo, labud na minal ihtiram. Wayroon doon dapat amuin sarang mag-ihtiram siya. Pangadjian magtuy mga katatanguran. Pangadjian niya ito. Pangadjian ha mga silamanon tut ilmo. Inyat to amuin pag-addatin biyat to. Limingkod siya marayaw. Ampa niya biyutang in amuin pahaliman niya. Paamuin paan niya lang ta. Biyat to. Hati niya in manon tut ilmo sa aun adab niya. Mang siya mag-amuin manuntut ilmu guru niya. Ang paagi niya, waqala ya Muhammad. Wala siya inyan, ya Rasulullah. May tayat to, hasupaya amuin, kakilahan siya, maiyan siya, insiya to, Arabi. Insiya mga Arab rimba. Sabi mga Arabi, na insila, in pagtag nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isila magtag, ya Rasulullah, ya Nabi, ang mga rimba. Gimbahan lang ta Arab. Nabi at imaksulangkan sa ito hati niya tiyag niya ya Muhammad supaya insya yaon Arab daw gimba bukun siya tauray doon halaw Madina. Ang tanda sindik tuwid makakilakan niya ang sulagi siyo. Bukun biya si mga tawalong Madina na impagtag na ya Nabi ya Rasulullah. Nabi at to. Nalong sinang usog ini akhbirni anil Islam. Suy-suy ako, ya Muhammad, hatungod sin Islam. Ay ma huwa al-Islam? Unot ay pagyanong Islam yan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Tashhad hatinya amin tukir. Hatinya amin kuanong mutud. Tayong bukuhon mo, halong pangatayan mo, wa ta'tarib bilisanika wa qalbik. Sarta, tayong bukuhon mo halong pangatayan mo, sarta, ingatun mo tuod, papikitun mo halong, hadila mo iwan, halong pangatayan mo, sinwayruun Tuhan, buat malaingkan, Allah subhanahu wa ta'ala mapatut pagtag-ipunan. Tashhad. Amin at imaksusin tashhad, magsaksi ako, tayong bukon mo halong pangatayan, iwan halong,
hadila mo. Sa makataw tayo manghuran, atin niya, amo yatin pag-iyanon, amuin, para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Hatin niya, in mga sila, buat malainkan ni siyo-siyo in nagsaksi, sila sa bungalan, wa hum ya'lamun. Amuin hal, kiya iingatan nila, hatin niya in siyak-siyak sindila nila, yatto, tiyatayang bukusin pangatayan nila. In maksud niya mga katao tayo mahuran, la ilaha illallah, hati niya, la ilaha haqqun illallah azza wa jal. Wayroon Tuhan, bunal, mapatut pagtag-ipunan, buat malainkan, Allah subhanahu wa ta'ala, azza, mangdaraog, wa jalla, mahamulya. Sabab, aun Tuhan, amun biag tatag-ipunan, sin manu siya dia dunya. Dahil nga sabi ito, mala ilaha illallah, niyapihan mo ito biyan. In mga Tuhan ini, amin pagtatag-ipunan sin manusia, amin halong kabatilan. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, dalika bi anna Allah huwal haqqu, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, huwal batil. Indamik yan, bunal tunin Allah ta'ala, siya yung bunal. Amin pagtag-ipunan, iwan bunal tud, adapun, in amin pagtag-ipunan si mga manusia, madukain niya, huwal batil. Inyat to siya na inamoy batil, kabatilan mga katao tayo manghuran. Amin ito kasi kung la ilaha illallah, hati niya, in katan, piyagtatag ipunan din niya dunya, biyak talya to katan. Wayroon niya to, kasabunalan, buat malaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabit mga katao tayo manghuran, apabila kita magsaksi la ilaha illallah, amin wayroon to, dapat bugto anong pangatayan ta, uno-uno na palsumpatan, amin patuhan, piyagtatag-ipunan, madugay ng Allah subhanahu wa ta'ala, at awalang piyag sisirikan sin manusia. Bugto mga katao tayo manghuran. Wayroon amuin parsugpatan ta. Aun saan manusia, nagsasahada la ilaha illallah, sa ato siya nagsusupport ang mga pagsiri. At awat yata ayunan niya, at awat didepensahan niya biyan. Yung mga pagkadya, at awat pagpangayukubul, yata uran niya. Nanya to di manjari, nalarak, di masampunan ipagsada la ilaha illallah. Sabi maksud sin la ilaha illallah, katan Tuhan, piyagtatagi po ng pagsirikan, biyugto mo ito katan. Wayun parsupatan mo uno. Ang pada kung la ilaha illallah, sa eto kayo sab, magkatura ko magatin ko pagkadya, at pagtabangan mo, pagsuportahan mo. Nanya to di manjari, di tayo mga bet, mga tayo mga wa anna Muhammad Rasulullah. Iwan bunal tuod i Muhammad Rasulullah. Artinya magsyahadat kabunal ni Muhammad Rasulullah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatinya daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Muhammad ibnu Abdullah al-Hashimi al-Qurashi min durriyat Ismail. Dahil nga panubo ti Nabi Allah Ismail alaihi salam. In Rasulullah, hati niya mga katao tayo manghuran, amuin piaratong diaak. Wal Rasul, huwa man awhallahu ilayhi bi syar'in wa amara bi tablighihi wal amal bihi. In Rasul, mga katao tayo manghuran, siya na inamin wiyahihan, piaratungan wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungod sara, amunin akam Islam, wa amara bi tablighihi. Iwan dia aksya amun ipasampay ini wal amal bihi. Iwan amuin mag pag-anggautaan. Adapun in amun ipagbidan iwan sin pagyanong nabi. In nabi wiyahihan sin sara sa wala siya dia amuin ipasampay ato. Adapun siya mag suy-suy sadya. Manuy-suy siya sin amuin tungod sin parihalan sara. Amun ipagbidan iwan sin Rasul. In Rasul amara bitablighihi. Amin pasampay ito, pakatan. Sabi ng Rasul, mga katao tayo manghuran. Ang kansa, katan Rasul, in siya Nabi. Ang kansa, in katan masabot Nabi, halawang Quran, lamod na rin doon in Rasul. Sabi katan Rasul, Nabi. Adapon in Nabi, bukun siya Rasul. In panagnaan Nabi, amun na in Nabi Allah, Adam alayhi salam. Naputan yung Adam alayhi salam. Wala siya tiyawag, wala siya amuin dia magpasampay. Sabab,
in siya, in manu siya tayo niya to, tiyo-tiyo. Na indaakan kaniya, amuin, magdag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, manuy-suy, sintungod, sarap manara, tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, singuran siya. Singuran siya. Iban, in kahalan sintipito, tiyo-tiyo pa biyan, sila-sila rabiyan. Na, timaud mayan in manusia, sarta na aw na in pagkhilap, mattumaribiyayan, amoy timaud na rin dito, nagtubo manubo na biyan, amo na in Allah subhanahu wa ta'ala, nagparana kan Nabi Allah Nuh, alayhis, ay kay amoy panag na ang Rasul, isiyo, Nuh alayhis salam. Yan mga katawtay mga mga. Panag na Rasul, Nuh alayhis salam. Watuqimas sala, iban sin amuin magsambahay, tindugin amuin sambahayam. Ay ta'ti biha qa'imatun tamatun mu'tadilatun. Hati niya amuin itindug siya, itunay siya, nagtitindog sampurna, iban sin alawum amuin kabuntulan. Hati niya insarat, manarat, ingkawajib-wajiban, iban rukun sin sambayang, amuyat to. Ikatunay siya. Amuyan yung maksud sin sambayang mga katawtay manguran. Bukunin biyayta, watusalli as-sala, at watusalli, magsambayang ka. Sa biyayta, watuqimas sala. Amuyan itindog mo in sambayang. Bukunin biyayta, magsambayang adya. Sa in maksud sin sambayang, amuin, kana naman mo, in amuin, khusyu' dan doon hayaon. Buko na dyan mujarrad amin mahinang ng sambayang. Tumuko sumujo. Buko na dyan to. Sa amin ka na naman mura doon hayan mga katawtay manguran. Inamuhin tungod sinaming pagsambayang. Wa kalimatus sala tashmalul farida wan nafila. In sambayang dan diha ini la sakop niya na inamuin fardu iban sin sunnah. Wa qawlu wa tu'tiyaz zakat. Iban sin amuin pag zakat. Zakat mga katawtay manguran dahil nga alta. Hika upat watasumar Ramadan amuin magpuasa. Amo na lang tayo maalum na katutan niyo di mag-inom makan dahil nga amuin sila amin ka dahil nga pagwa pajaryaon sampai pa amin dumugdumin suha. Kaya ingatan na ito. Watahujjal bayt iwan sin paghaji mga katawtay manghuran amin lang ta maksurun in baytullahil haram li adain nusuki fi waqtin maksus ta'abbudan lillahi ta'ala. Amin supaya hitunay in amin mga nusuk hawaktu amin tartanto karena pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inistata'ta ilayhi sabila bang kakausan mo in amuin dan yan itunay amunay paghaji. Dahil dihay ni mga katawtay manguran ng sinsyarahan in katan ayat to sambayang pagzakat, pagpuasa, pagsyahada way gate aran dito inistata'ta ilayhi sabila buat malingkan amunay paghaji sabab in paghaji mga katawtay manguran tan tutuod amuin lima lahil in kasigpitan iban sin laul sin pamaranan akan sa tiartan to in haji inistata'ta ilayhi sabila laung sinamin nga suwini sadaqta bunal kau bunal imbisara mo narain dihay ni amunain kaagi si mga sahabat faajibana hati niya na inajaib kami naajib kami kanya faajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Mga subo siya pagubos bunahan niya hati niya kaya ingatan niya sal sabing tao mga subo hati niya maksud di niya kaingatan niya to ang painumin sadakta hati niya bunal ibisara mo maksud bunal kaya ingatan niya na kansa na inu-inu mga sahabat narain diya ni mga katawtay manghuran amo yat tuwing panagnan amin Islam. Lilayon din dihay ni amin syarahan sin rukun 5 Islam. Ruknul awal syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hati niya in syahadat ini
manunjuki in la ilaha illallah amunay ikhlas tastalzimul ikhlas amunay mag-ikhlas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno tayo pagyan ng ikhlas bang ko maginang uno-uno na karayawan na malibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala janniyat mo amunay yung ikhlas. Wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah tastalzimul ittiba' amuna magkamagsahadat bunatu ni Muhammad Rasulullah mawajib atawa maamoy mapatutulinangon mo mahad sindiin na hingga sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabi to di tayo maunin uno-uno na amal ibadat atawa yung pagsahada mo bang yato di maun kay mo in ikhlas iwansin mutaba'along ka amuna in pag-akad pa amin daakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati rabbusan amuin pia sampai niya. Narain dia ini mga tao tayo manguran hati niya bang kaumian ashhadu bimakna hati niya tayo bukun mo pangatayan mo sarta sin liapal sin dila mo ito tayo bukun mo tuod alam sin pangatayan mo hindi apal sin dila mo sawablaw ng pagsyahadain iyan suy dahil nga amuin laong pangatayan imbis sa rain. Ha? Ang kanahinang indila supaya mahinang sa saksi uno inhalom sin alom atay. Nabiyan mga katao tayo manguran. Ang kan sa yung tao imbis sa niya amoy mangi sa diyabeyan magbuwa nga dila niya tanda sin uno mangi inhalom atay niya. Innama ju'ila lisan litakuna syahidan ma fil qalb ala ma fil qalb. Inyang angkan sa hinang nila supaya may lang sa saksi bang uwi na lang sinatay. Nabiyan mga kataw tayo mamunan. Nabang komen asyhadu diapal sindila and bukuon sin pangatayan. Yun na sin amin pangatayan. Apabila in amuin nagsaksi adilaw ta umawlaw tabihan di isa makabisara na la yastati'un nutqa di siya makakausin amoy maglapal sa umawlaw ta fa innahu yakfi ikraruhu biqalbi lil ajiz artinya mamarahina in amuin pangatayan niya tut yain buko sin pangatayan niya sabab di siya makakaus mamisara lumabtik sindira niya umaw siya adiyan mga kapatid wasyahadatu bil lisan la takfi bidalil adapun in amuin magsaksi dila sadya la takbi di siya mamarahi in amuin bang dila sadya may ta sabab in mga munafik in sila magsyahadat sila sin amuin Allah Ta'ala tunggal in Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa in Allah subhanahu wa ta'ala siyaksiyan sila annal munafiqina lakadibun bunado di mga munafik puting nanduin sila tantutod mga putingan. Kaya sa betuan natin makawa ng piagbidaan. Bang dila wala kaya mo kusik pangatayan di mamarahi mga taganuran. Narain dihay ni bang aun dumatong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim na magtuy pag-us pa asawahon na babanahon na inamuin kababaihan ta inya to buku niya to biat mga taganuran. Ada punya to jagahan na amuin tulong sa mga ulama, jangan namang matandain amuin pagsyahadan niya. Supaya di kalauhan. In amuin anak ta, amuin papagbanahon na tao yaon. Sabab in munafik magkakaos magsyahada. In mga amuin kafir magkakaos magsyahada. Nabiyan mga katawa tayo manguran. Supaya di maaunin amuin pagsusun. Bukun lang ta magtuyo. Naw kinamusti ko ano kinato. Nayaw, jagahan na bawa-bawa niya na amuin tubulan. Mang lumawi pa, mas malukay, mas lawi marayaw. Supaya matanto biyayan, mga katawad ng magkuran. Matanto, ang matanday na mo yung pagkuran niya. Matawad ng dyan to biyayan. Pagpuas mga wilabulan biyan, na mag-complain na yung babae biyan, in kuwan ini, di magsambahayan. At magpaminasa. Sa may tayo di magsambahayan, bukunda, matanin na mo yung pagsahadan niya. Nabiyan, mga katawad ng magkuran, tungod siya mo yung pagsahada. Sa natud tayong bukuhon sin pangatayan. Hati niya, la ma'buda haqqun illallah. Wayroon mapatut pagtag-ipunan
wat malaingkan kasabunnalan wat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatinya amuin tungod sin mga sila biyag tag-ipunan mga katuhan-tuhanan ngayon sila ini wayruun dam kamumpaatan mahinang nila uno-uno parman sin Allah ta'ala fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' wala dah atau di dah makalapas daing kanila in mga tuhan nila yato amuin piyag tag-ipunan nila madugay ng Allah subhanahu wa ta'ala daing nga uno-uno na di ra makalapas na uy yun ang kansa ito kabatilan katan mga kataw kay mangmuran sinamin tungod sinamuin piyag tag-ipunan madugay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din lihay ni mas'ala longta in syahada tudkhilul insana fil Islam am in pagsyahada ini makapasud na siya pa mano siya palawang agama Islam in jawab na'am tudkhilu fil Islam in jawab huon makasud in mano siya magsyahada makasud na siya pa agama Islam misan pa in hantang sin pagsyahada niya longta una-una ta hati niya pagpakwanad siya pag-protection sadya then di biya ng mga hawla Saudi ni mataod magsyahada biyayan amuin asupaya kaprotektahan sila masalamat sila rin sa Muslim sabi ni Islamic country na inyat to long si mga ulama syarahan huo niya to kuha niya to maitong niya to amuin long ta di naman jari mahalal indugo niya iban sin alta niya. Di naman dyan. Sabi siya, nakasud na pa agama Islam. Nakasud na pa agama Islam. Kung biya sinilang si mga khawarij lang ta, kung mga khawarij ini, amilaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, isyusiyu in amu in mag-i'tiqad sin halalun niya in amu in dugo sinambuk Muslim, iban jariyon niya in bunuhun in mga ini, hasabab sadya sin simulang na inyato awla bi ayyakuna muhariban lillahi wa rasulih in siya yato maitong mga manusia biya ini amin kuntarasin Allah ta'ala iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa wala nang hinduin agama mamuno ginhawa labi luwa na Muslim isan ping kafir di naman jari na biyan mga katoten mga adapon mga khawarij ang pagkakitaan tanyo amo na lang ta mamuno ginhawa Muslim na inyan bukundaakan sin Islam sa inyan panglarak nila singan sin Islam supaya nga in Islam extremist sobra in Islam biya ini pipil na di manjari mga katoten ng uran yan to hukuman kami mga khawarij mga katoten ng uran malayo in Islam dahil yun na yan namisan palong ta in tauyaon nagsyahada karna amoy ta'awudan pagpatiliw niya dya sa aun jimatu amoy dalilong tasin mga damikyan niya to kisa sinambuk musyrik amoy hapag bunuan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma amoy miyakoy na pagbunuan ni musyrik ini hawaktu yamutan na si Usama sinamoy puddang amoy sagpiun na liog niya lang ta uni na si musyrik ini la ilaha illallah ini la ilaha illallah sa biyunong rasya ikuan siya piran liog niya biyunong siya Usama maita sabab zannan annahu qala ta'awudan min al-qatl sabab inunaw na Usama kung matutunin pagsyahada niya ito kuan sadya supaya di siya mabuno biyayan na biyunong rasya biyan ni Usama ay qalaha li alla yuqtal akan sa siya miyan la ilaha illallah supaya di siya mabuno waktu amun natatkala siya suisuyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si damit yan yato uni naki si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang balik-balikan niya kan Usama aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah qala ya Rasulullah innama qalaha ta'awudan ta'awuda
Beta sa sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piag balik-balikan kanya bayan, biyong mo siya, hama puas inyan siya, la ilaha illallah, longhi usama, ya Rasulullah, bunal tulin siya to, akan na siya misra simbiyat to, ta'awudan, karena saja supaya di ko siya mabuno. Dialikan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya, akatal tahu ba'da ang kala la ilaha illallah, biyong mo siya, misan amuin puas na siya la ilaha illallah, Laungi Usama uninakinya fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dhalikal yaum min shiddati ma wujida radhiyallahu anhu wajada radhiyallahu anhu. Nakaangan-angan ako lang Usama bunado din ako wala ako nakasud pa agama Islam. Amin nakaunahadlaw yaon. Amin sa amin haadlaw yaon. Wala na ako na amin jimat pinadlaw yan, wala na ako nakasud pa ka Islam. Nakaunaw na ako ito sabsin amin nakalaan mo in amin buka iban sinamin lang ta piagbak niya nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kaulaw labitan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw may taamo siya biyo no sin di mapala siya la ilaha illallah. Na biyan nakataw tayo manguranan kansen masala ini atin niya in syahada makapasud pa mano siya palaw Islam. Tahan tutud makasud paagama Islam. Narain dihay nilong ta hati niya bangsa upama in mga pagpunuan diyan naka in mga bangsa muslimin nakakawa sila nakabihag sila mga kufur. Pag si mga kufur ini inyan na la ilaha illallah. Nauno hinangon mga kataw tayo manguran uno di na sila manjari bunuon. Pag kanya na sila la ilaha illallah, in jawab mga kataot ay maguran, naam. Di na sila manjari bunuon. Sabab amin natin dalil, anuin kan usama jimat wetu. Sumagawa lang si mga ulama, walakin yurakibun. Jagahan sila. Under surveillance sila mga kataot ay maguran. Faida dohara minhum riddat katalu, kutilu. Apabila amin tumampal din doon kanila in pagmurtad da atin niya bukong damat taning paglapal na la ilaha illallah kutilo bunuon sila mga katawtan ng Quran yannahum bi syahadati la ilaha illallah talzamum ahkam al-Islam sabab waktu limapal sila la ilaha illallah jari na kanila in hukuman sin agama Islam sabab nakasud na sila pa agama Islam itong na sila murtad. Nabiat yung mga inukuman mga katat ay manguran. Hawak to aming pagkuhan. Bang makabihag yan. Imiyan la ilaha illallah. Di na sila manjari bunuon. Sa Islam na sila. Muslim na sila. Isang pa ko nagduro. Kung nalawin kanya. Sumagawa jagahan sila. So, apabila sila. Kaya pilasan. Murtad na. Bukun nagmurtad na yan. In sila. Hukuman. Sinamuin murtad. Nabiyan mga katat ay manguran. In amuin tungod agama Islam. Tu perkala ramah kata tema murang beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin manjari mahalal induhu sin muslim beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa ihda salas di mahalal induhu sin muslim buat malaikat hambuk dengan tu sayyibuz zani amin taga paghula himinang zina inhukuman kanya rajam ikarwa an nafsu bin nafs qisas namun inambuk manusia ini hambuk ginawa inhukuman kanya halalin dugo niya bunuon siya qisasun siya ikarwa amunain mufariqun lil jamaah amuin nagmurtad lang ta amuin nanay kuri siya amuin nagmurtad sarta amuin gimwa siya day nga amuin tumpukan sin agama Islam binin niya inukuman kanya murtad amurat mga kataw tayo mga unaw kamakala alayhi salat wassalam nabiyan ang padapon pagkakitaan biyaw namukun yan inyan katan daawa sadya atau kaya kita nila Islam extreme mangi panglarak pa agama Islam nabiyan mga kataw tayo mga unaw inaturan sina agama Islam. Na in amuin pag syahada ini mga katawtan ng Quran in ini
amo na ini in amuin long ta pagdakwa ta mga sila kakukuran supaya sila makasud pa ka Islam amuin pa napalong sila sin kalima syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tungod sin asyhadu anna Muhammad Rasulullah ininisab mataud amuin long ta kugdanan amuin sumud pa amuin pagsyahada ini muna tasdiqu sallallahu alaihi wasallam fi akhbar amuin long ta diin biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bunalon mo yato bunalon mo ikarwan niya imtithalu amri sallallahu alaihi wasallam wala nataraddad fihi amuin agaruntan yung indakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta di nakita niyo magduwa-ruwa sinamuin uno-uno na hukuman amuin hipa ratong si Rasul sallallahu alaihi wasallam di na mga katawtan manguran akaruntan niyo na sadya parman sinallahu ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim di magkahinang sin bar-iman usong iman bar-iman babae apabila in Allah Ta'ala iman Rasul yung nagbutang na hukuman amuin atawa daakan amuin mahinang nila magpi pa dahil nga daakan biyayan na biyanin mga bar-iman sifat si mga bar-iman ay nga sabi ato lang sinsyarahan biyayan dahil nga mga kasaan amuin lang ta magkahinang magkawisarasin kaibanan amoy napabila on da akan jumatu on da akan karungan sin mga kaibanan awak tu biyaya on nga kasaan long ta amuin in mga manusya mga supa halil amru lil wujub am lil istihbab unut en pakaradyan lang niya wajib ataw kuan sunnah na in mga inilong sin kitab hati niya hada sual yajibu tarhuhu wa alla yuran sar in pangasubo biya ini di siya amin wajib siya hibukit mga katawtay mamuran wa alla yurid iban amin di siya manjari pakayon sabi mga kasahabatan in kaaunan nila apabila daakon sila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno na daakan bukunin pakaradyan nila mga subo uno yan, pakaradyan, wajib atau sunnah. Sa inhinang nila, yamtasilun, kanu yamtasilun, wa yusaddiquna biduni ay yas'alu. Long sin kitab, in kaaunan nila, balkanu. Tan, tutod in kaaunan nila, mahad na sila. Hinangon nila yato, sarta bunalo nila, hawayun pag-asubo. Nabiyan, mga katatay manguran. Inyato, asupaya amoy makasimod kita kanila. Aun sambiyan, na aun ibay tamudakan biyan, mga sumunod tayo lang niya. Wajib at awakuan sunnah. Magkuhan, magpi pa siya biyan. Nabukunin niya tuloy nga mga katain mga biyan, mga katawtay mga murang. Adapun, bang hatungod isab amin, mga parkala amin, lang nakasulang hasara, nakainang sa sulang hasara biyayan, nakasulang sa hasara, na jiyari in amuin mga subukaw. Wajib kayan atau sunnah. Bijal kamu Syekh. Adapun amuin bang hatungod isab sin amuin lang ta sarak biyan amuin nakasulang siya na jiyari lang doon kayo mga subu. Wajib kayan atau sunnah. May ta supaya kaingatan mo inarugtol mo yaon bang wajib pagtawatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sunnat na way undarusa mo biyayan sab sunnat nariat din na mo yung kinagdaan niya in mga kasabatan bang amuin pangasubo ay atawa daakan biyayan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ininang nila uno yamtasilun hinangon nila yato wa yusaddiqun iban bunalon nila biduni ay yasalu di na sila magpangasubo mo tayo ni wajib atawa sunnat biyan. Nabi ating kahalan nila tungod amin pangakari nila pag-akad nila away una pagduwaro mga tawtay manguran inhikato mga tawtay manguran bangkaw nagsyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah amin tinggalan mo in uno na tiyang langan si Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni taraddud
amuin wayruun na damikyan amuin mam duarwa pakaw sin amuin parkala tinggalan mo yan. Damikyan amuin magbalik-balikan mo pa. Nabiyat to. Biduni taraddud amuin balikan mo pa yung tinggalan mo yan. Mangkaw tuminggal na sindiakan tiyang langan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na ka magbalik matun. Ini kaupat mga kataw tayo manghuran, amu ini kaupat. Alla yuqaddima qawla ahadin min al-bashari ala qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amu hindi mo palabihun in himumungan sin hisiusiuna day nga manusia paulabihun mo atawa halgaan mo paunahon mo day nga himumungan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya sabda niya. Nah, di man jali mga kataw tayo manguran. Wa ala hada la yajuzu an tuqaddima qawla fulan al-imam min a'immatil muslimin ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin long ta di mo man jari misan pa siya day nga mga kaguruhan, kaulamaan, kaimaman. Bang amuin amuin simulang paamuin kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam di mo man jari palabihon yato biayan in maksud sin asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabiyan long sing kitab amuin long te magkahinang long ta amuin wa ma a'zamu qaul min man amuin long ta manusia umyan ni nambuk itu kala Rasulullah ni nambuk ini kala lakinnal imam fulan kala kada wa kada fahadhi azimatun jiddan. Amuin aun magkabtangan nagbayta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagusin aki sinambuk tao ini nagbayta lang niya imam kuan atau guru kuan ni alim kuan dia ini lang niya dia ini na ini di manjari sa lagu-lagu ini sulang ini mga kataw-taw manguran. إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. Artinya waituud mahalal himumungan siu-siu pa manusia amuin apabila nagkuan wala nag-amu iban kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin palabihon niya to wairun tud mahalal himumungan amin manjari mo palabihon ni himumungan siu-siu na kabtangan hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaita din kan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala yushaku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Amin masuok tuod. Amin paulanan kamu batu ring halangit. Maita aqulu qala Rasulullah inakiku nagsabdin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Inarin yung na nagbaytay Umar iwan ni Umar. Na. Wa man imamu hadha ar-rajul al-mujadil bin nisbati ila Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Law sin kitab nabiyadi inain imam azaman tanyo biyaon amoy pagdaawa sin kaibanan atawa guru long tabiyaon. Amun idaawan nila bang aun na hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amun sabuto nila nagbaytay kuan biya ini graduate biya ini guru sa tutuan na naisin mga ini bang ikatumukan Abu Bakar kan Umar radhiyallahu anhuma. Misalnya sila to di daman tayma biyayan bang amun aun na hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pagus dumaawap ako nagbaytay Umar atau Abu Bakar biya ini di namatay ma ya Abu Bakar na bunto ka sin kasahabatan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di namatay ma bang amun aun nabi ka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari puti ka mo waktu biyayaon biya diin sampai sumabot pa ko kaya maasan tuhan di tanyo manjari pasaran sawab kaya maasan ito nagbuon tanyo biyayan. Nabukun saan amuin longta, amuin babaunten kaya maasan. Sa inyat to, bang pagkamasan, pagbisarahan, siyuin matan kamasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin panagnaan nami at katutanyo sin kama Islam, kaya sampay niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalima mga kataw tayo manguran, al-khamis,
alla yabtadi'a fi dinillah ma lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka man jali maghinang bid'ah ha tungod pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila inyan wayruun na piya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawaun aqidatan aw qawlan aw fi'la. Sibuda ka aqida himumungan atawa kakahinang. Nabiyan mga katawtay manguram. Di ka man jari huminang bid'ah pag-agama. Nabiyan na si mga biyang mga katawtay manguran al-ihtifal bil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag bunyi-bunyi atau pag maulud haulatan niyo uning parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Uno diin na tiara tung kanyo yang hindu kanyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam na kawaan niyo taymaan niyo ipangasubo kaya hinduan kita niyo tiara tungan kita niyo sara pag maulud Rabiul Awwal uning paan jawab mo na tawag ko aw tiara tungan kita niya tawayruun ha tantu wayruun na ano hay masala ini mga katawtay manguran naman dyan may kita huminang na biyahayan yat yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hambog pa nga subyan uno tiara tungan kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun tantu to wayruun kana na itong siya day nga mga bid'ah wa ma nahakum anhu fantahu diin namin piyanglangan kanyo na tagahin niyo dong si mga atinya dumadaawa day nga mga tumpukan si mga masub magbid'ah atinya tuwan long niya wala nagbaitin Allah taala patruko tinggalin niyo sa pantahu hundungin niyo na bang halugatul arabiyya in pantahu labi siya makusug asyaddu day nga aming tark aming tinggalan sabab in hundungan akad na sampay aming tinggalan mas makuanat to hibiin mo tuod yan mga katawtan aon yan hibiin niya sa din niya hundungan hibiin niya waktu biya on tinggalan niya sa balikan niya rin niya na hundungan na ang pinunduan why to bil kulliyah sakop katahan mga katawtan manguran nabiyahan an alaw sing kitab kita ni mga katawtan manguran wa ala hada fa jami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu shahadata anna Muhammad Rasulullah. Dengan sabab yatu in katahan mga mubtadi' wala na sampuna atawa wala na bunal dahil doon kanilain pagsyahadat nila anna Muhammad Rasulullah liannahum zadu fi syar'ihi ma laysa minhu sabab sila nagganap sila hasara sinwayruun na amuin nakaratung dengan otya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari pa walam yata'addabu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta wala sila nag-addat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ansan naon maginumungan bihanlong niya tuan long niya artinya himumungan guru sa blong niya tuan pagaddatan kanyo pinamungin kaguruan ini pangadji nila yan long niya mang pangadji nila tin ng diary biyayan na artinya pagaddat sa kanilang muna tuan in sila ini wala nag-addat ng sing kitab pa Rasul sallallahu alaihi wasallam intao di mag-addat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mapatut pag-addatan na biyan makatatan di siya mapatut pag-addatan misan pa siya guru sa muna siya wala nag-addat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sipaginang niya na biyan makatatan mga biat tu manjari lalawan itu sabihan niya nantang si mga daawa dengan panasat sin saitan pangadji nila biyan na di ta makuan na di manjari mga bisan pa pangadji nila pangadji itu dahil nga amuin mga tao ada tawa dahil nga hubat sin saitan ini ka uno mga katawtan manguran amuin damikian amuin di kau manjari ari nasabut turay ka unom alla yabtadi' fi haqqi ma laysa minhu amun di kau magbidaa hatungod ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan pa kaunan panglago mo hatungod pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mga katawtay manguran wa ala hada alladhina yabtadi'una al-ihtifal bil maulid nabawi mis amin long tanagbidaa sila tungod sinamo pag bunyi pagpusba pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw kapag anak naqisuna fi tahqiqi shahadati anna Muhammad Rasulullah
in kamatanan niya to, nagkulang sila, haamuin kapatut sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab lianna tahqiqaha, sabab in kapatutan atau in kasabunalan si pagsahadat biya ini yastalzimu an la tazid fi syari'atihi ma laysa minha. Bunal tungod amo hindi kau gumanap, amo yan imatan, amo inang lagbo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kau gumanap sin dahil nga amo sarap ya sampay niya. Sabab sa kaula-ula bang kau gimanap in ikaw biya mura iyan kulang impya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyahan. Wala yato nabunal akin nila batin niya to kasilasa biyansan kasilasin kamu ini makaunuhan kita niyo ini halasa si mga kasahabatan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sila wala sila naginaw nabiyan mga bataw tayo mga in mga ini maluhay ini hatihon sin manusia amuin naglalawag sin ka sabunalan iban pamandu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in mga sila amunin di manaymai na amo na makaroon ko di ginisan na sinamuin kuan sindaawan nila beyan maluway sa mura din ayat at wa ma atakumur rasul fakhudhu din piaratong kanu si Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo hal atana rasul sallallahu alaihi wasallam bil ihtifal bi maulidihi. Uno, kaya paratungan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy magbunyi-bunyi. Ang tutudway ron, mus na yung parkala. Nabiyan, mga katote mangurahan. Dami kaya natin yan ikapito. Amuin an ta'taqida bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa lahu shay'un min ar-rububiyyah ay annahu la yud'a wa la yustaghas bihi illa fi hayatihi fi ma yaqdir alayhi. Bahwa Abdullahi wa Rasuluh. Di manjari amuin bunal tuod mangayuk-ngayuk kita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun sa kaula-ula aun gaus niya hatungod amuin pagtuhan biya na sinamuin maka magparatong ulan atau magparatong amuin pangayuan siya sin amuin parkala bugwa na day nga gaus sin manusya biya na sin kuan atinya mga parkala magparatong sin kamumpaatan mag-igsin amuin kakuanan sinuno sinamuin magpalayog sinamuin kamudaratan illa fi hayatihi fi ma yaqdir alay buat malaikan ha amuin kabuhi niya bang sa buhi pa amuin kakausan niya na si mga dua niya tu manjari mga kataw tayo manghuran sabi siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul siya adapun bang sinawapat na di manjari mga kataw tayo manghuran amin matukaw pa kubol si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah amuin dakaw sin Allah ta'ala pangayoy kami pa Allah ta'ala niya tu kasirikan at mga kataw tayo manghuran syirkul akbar di manjari biat mga kataw tayo manghuran di manjari nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di manjari biari ni maka aku-akuan amin haulatan yatto misan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarayaw riya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala di laman jari amin pangayuan amin guwa na kausin manusia pangayuan siya sinununo na usbaun na kasirikan ito syirkul akbar para man sin Allah subhanahu wa ta'ala kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah pamungan ya Muhammad in aku di aku makamilik pagi nawabaranku naf'an kamumpatan demikian si udah inamin kamudaratan di aku makan pagmilik di aku makapagbaya ini illa masya Allah buat malaikan diindiin gabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mga katatananguran dan dia ini na'rifu dalala may yad'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ingatan tanyo kaya hatian tanyo lilang sin kitab in kalaungan tuod sinamin mga sila mga yung para Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahum dalluna fi dinihim in sila mo na to rimatan among inagmanyatakan doon kanila in kalaungan sufahaun fi uqulihim among in nalawa long tain akal doon kanila may atawalong ta among in nalawa inakal may tayat to sabab yaita sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya maka milik uno-uno na kamumpaatan kamudaratan paginahawaran niya pakay fayamlik li ghairihi
Diariin pa, makamilig siya, bang hatungod sintao, dugain. Diyan mga katao tayo manguran. Inhika, atin niya, ikawalu, ihtiramu akwalihi bima'na ay yahtarima aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tada ahadisahu alaihi salatu wassalam fi amakinin ghairi la'iqah. Lianna hadha naw'un min al-imtihan. Artinya, pag-ihtiraman mo, pagbuon mo, inamuin ihtiram, pagkadatan mo, inamuin himumungan, hilalaungan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in maksud niya, amuin, di mo lukpasun, pasaran, atawa amuin, ibutang na sa jahriin diin na, lugal, in amuin mga sulat, taka hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga lugal bukun sutsi, atawa ibutang mo mga lantay gayan, labi luwa ng Quran, damikyan mga katao tayo manghuran. Sabi niya today nga mga pag-ihtiram mo, pang addat mo ha, ilalawangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan amin alla tarfa' sawtaka inda qabrihi wa qad sami'a Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu رجلين قدم من الطائف فجعل يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا. Demikian bang amu hindi kau manjari magtaas yung tingog mo, aamuin pakuburan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtaas kau. Alam pakuburan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu, nakarungog siya dua usog, nagtaas yung tingog lang ta, hindi matundeng hataif, in dua usog ini, nagtaas yung tingog nila, halaw masjid si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin aki kanina ay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, laula annakuma, bang sadyan ka mo bukod na nga min ahli taif, bukod na nga taif, la auja'tukuma darba, natang tutuod, din sa naunta kamusin, paminasa, makananamtud ka mga katuyan sin, binasa. Sa inyo today nga mga atin niya, din nga mga pagkay mga tao, din nga tayo bukong tao, Madina biyayan, atin niya bisita biyan long. Nabiyayitan sila, bang sa dyan bukong tao nga taif yan, la'auja'tu kumadarba. Namu kinili nga mga pag-adlat, mga katao tayo mga mga misita pa, mga masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam, amin, Madina, na di man jari amuin magbisara nito ato sinlukat lambing atawa magdiscuss nito ato magtaas yung tingog di man jari na diyan mga katao tayo manghuran sarang damaaw inamuin pag-addad amoy atuin hika walo mga katao tayo manghuran tungod sin syahada insyaallah. Amin walu among ibang kaw magsyahada tastalzimu umuran minha among mapatuto maaon doon kay mo supaya masampuna magunalin pagsyahada mo anna Muhammad Rasulullah. Kaya pangadyan tayo lima bay mga katao tayo manghuran misan yung tungod sin syafa'a biyayan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sen sumapaat kato tanyo in syafa'a dayon kan siyo pangayon dayon nga siyo maaon bang bukuning Allah Ta'ala di maon buat malingkan dengan harida sin Allah Ta'ala iban rida sin Allah Ta'ala min sapatu niya iban na idin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pangadyan tanyo yan sin lima bayat to na pagsapaat at din yung katan uno-uno pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mangin duaa ang sa hinduan kita nyo sin amuin duaa amin na kitab kasyubahat kaya pangadyan tanyo sin lima bay Allahumma la tahrimni syafa'atahu ya Allah ayaw muharaman ka ako in syafa'at ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washfa'hu fiyya iban pasapata siya kako hat ini pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mali sirik mga katotimam kaumian long ta ya Nabi sapata kami adlaw kiamat na ay tudi man jari mga katotimam uran sa bukunin pagpangayo uno na buat malaikat na Allah subhanahu wa ta'ala. Napangadyan ini dakula mga katao tayo manguran. Pag-uwitan yung paula, patung tumantan yung mga kadupuan, mga kakampungan, amun hundungan na yung pagkadya, pagkatupakakubul-kubulan. So, misan in sarayaw-rayaw, piyapan jari sin Allah ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang langan da, inamuin mga ngayo akakuburan niya. Nariari na yung mga sila ini.
Ha? Biyariin na. Nga, tan tutuod inyan, masawa matarang mga katawtay manguran, maluhay nila matay ma. Watuki masala at tungod sa inamuin, ikaruami pagsambahayang, amuin lang ta nasakop in